جمال قالکی خو جکوشی که خرابویی وارکی هنری و چاندی چه کرنه و ناویویجی مالا شین لی کرنه. نویسکار جوان تتر و هجار خلیل بریا ساله که به وی پروژه هزرینه و دناوا 6 مهانده جی پیک آنینه. جه ام دبیجن دور هری گفنار لطاقا غربی یا دباجار قامشلو ده تيكلياوي مالاشين تيكلياوي برومانكي هي يا ماموسة طاهر طاننها او رومان بحثا باكوري كردستاني كدو تشاوا تركا دمكي دي سي ست جند شوت عندن مالباتك جوندك رافيان امدي الامدي خانيه كري كرنش خورا اللي دجين او خاني قشينه دهندري وي خاني دقلك شروكي برخداني شيد من قلك شروكين قو علاقاوي بوجهه كرديه هي ودن بيجيجي هي صديصت فمولو از تفكرين قو ام في بروجي هاني شكن دما كان يزيك ده امي وقت بيجي درفتج خلكي مي روجافار وكن قو تقريبا بين سردانا ما شخوارنجه هيك ما يقولوا بتشوك هي وقت بيجي علاقاوي بخورنا كردواري هي يعني قالك خوانمي كردا هاتن فشارتن تمام يعني اسد بيج وك كتلك وك شامبورك وك مير برغول سافار دوی چارگوشه دا خوارنگه کاتیا آماده کرن گوه تن خوارنین کردواری لیورن چه کرن هر وها اوده یک بطایبت جبو موزیکی و یک جیوکا پرتوکخانه هاتیا وقتاندن دما مروف جدری درباسی هندر مال دبه تشتین کو بسالانه و شارتی مابون دبینه در دور حمو با آلاف وینه دسمال و رنگ هنری هاتیه خملاندن وان بزحمتی کاربو وان اموران تک به تک کوم بکن و در باسی مالاشین بکن جه بالی دکشینه لسر فلکلورا کردان و گریدانا وی ببیر آنین و جواکی را راسي متعبين 6 ماها خبتين شفيالي وحطانا جهين لازمه تناسكر قال لك جواميري وكوا يعني مساعده قدمادن شي كامل الجمهن كهباش مرطاني حتى بيرك ان اختيار مساهمه كرن قوم مسر دسي خو اي بوكانيا وانا اي صندوق اخوني كمناني اي هبريه خوت الجماعه اي قصر دسي خو شغلي افتشتنا براستي قال لك مراري كاربون تشتك دماتي باراستن ددمین پر درجده به دومداری بردوام دکن. کردان جی هرتون به وشیوایه فلکلورا خویا کو هر لبر قرکرنه بو پاراستیا و پیدجی.